Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Bugun sizlar bilan mentorship epizod 3 ga yetib keldik. O'tgan sabog'imizda proyektimiz bo'yicha epizod 2 da biz sizlar bilan order blok haqida söylashgan edik. Endi bugungi sabog'imizda PVG'lar, ya'ni PVG, inversion PVG, volume imbalanslar haqida söylashadi ekanmiz. PVG, ya'ni PVG'ning tarqatiluvi Fair Volume Value Gap deb ataladi ekan. Gap. Fair Value Gap deganimiz ne? Qachon, qay yerda ham qanday ishlatamiz? Ne uchun ahamiyatli hisoblanadi? Fair Value Gap, ya'ni PVG, bozorda bahoning impuls bilan qo'zg'algan yerindagi switchlar arasida paydo bo'lgan bo'shliq, ya'ni birinchi ham uchinchi switch arasındagi ikkinchi impuls bilan yurib bergan switch arasida paydo bo'lgan bo'shliqqa aytar ekanmiz. Misolga qarab ketadigan bo'lsak, bu yerda qarab ko'rsanglar, chep yoqdagi misolda impuls bilan harakat bo'lgan, to'g'rimi? Impuls bilan harakatning birinchi switchni oladigan bo'lsak, birinchi switchning minimum sayasi ham uchinchi switchning maksimum sayasi arasındagi ikkinchi switchda paydo bo'lgan bo'shliqni biz PVG deb oladi ekanmiz. PVG ga ko'rib turibsizlar, bozor qaytadan kelib, shu bo'shliqqa reaksiyani berib bo'lgandan keyin tomondagi sell side liquidity'ga qarab hujum bo'lgan ekan. Imbalance, inefficiency bular PVG ga sinonim narsalar. Ya'ni bu so'zlar bir ma'nosida anglatadi. ICT traderlari bu bo'shliqlarda PVG degan atama bilan ishlatadi ekan. Ya'ni biz жаңағы misolda aytgan mana misoldan qaraydigan bo'lsak, mana araliqdagi bo'shliq PVG deb olib belgilab qo'yibmiz. Buni ICT traderlari PVG deb yuritadigan bo'lsa, boshqa strategiyalarda qo'llanadigan traderlar bu bo'shliqlarni imbalans deb ham, inefficiency deb ham yuritadi ekan. Bu zotlar xati termin deb atamaymiz. Bu narsalar ICT'da просто PVG degan atama bilan ataladi ekan. Ularning uchovida qanday atama bilan atalsa da bir ma'nosida anglatadi ekan. Ya'ni impuls ikkinchi switchdan keyingi uchinchi switchda birinchi ham uchinchi switchning sayalari arasında paydo bo'lgan bo'shliqqa biz ICT'chilar PVG deb ataydi ekan. Algoritm bozorda bahoda paydo bo'lgan bo'shliqlarni yoqtirmaydi, ya'ni ularni tez to'ldirib javob yuradi. Bu yerda neni tushunyapti ekanmiz? Misollarga qaraydigan bo'lsak, algoritmni misoli shep yoqdan grafikda misolga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ne bo'lyapti? Birinchi sham maksimumi sayasi, undan keyin ikkinchi sham impuls bilan yuqoriga ko'tarilyapti. Uchinchi shamning minimumi arasida ne paydo bo'lyapti? Bo'shliq paydo bo'lyapti. Ne o'sha bo'shliqda, shunday bo'shliqlarni algoritm yoqtirmaydi ekan. Shunday bo'shliqlarni algoritm to'ldirib yurishga harakat etadi ekan. Kelib ne bo'lyapti? Kelib sol bo'shliqni to'ldirib bo'lib, yuqoriga qarab qaytadan o'zining harakatini davom etayotgan. Bu yerlarda ham qarang, bu yerda ham sol bo'shliqqa algoritm kelib, mana sham bilan to'ldirib bo'lgandan keyin o'zining yuqoriga harakatini davom etgan. Mana tarafimizdagi misolga qarasam, algoritm bahoni ne qilajak? Tomondagi sell side liquidity, ya'ni liquidnesslar joylashgan yerga olib tushajak. Shu yerdagi liquidnesslarni jinoq uchun. Sol araliqda ne qoldiryapti? Birinchi sham, uchinchi sham bilan sayalarining arasida bo'shliq qoldiryapti. Mana impuls shamning o'rtasida. Mana impuls shamga.
Демек, базар не кылып атырпты? Белгилүү моддарга дейин түсүп келип, сол босулукту толтуруу үчүн кайталдан жокарыга сол босулукту толтурууга барып атыпты. Ondan кийин барып туруп, босулукту толтургандан кийин төмөндөгү sell side liquidity'га карап hücum жасап атырган экен. Базарда мындай мисалдар көп PVG боюнча. Мына мисалда эми карасаңлар, алтында алгоритм buy side liquidity'ге карап сценаны алып чыгачак болуп атыпты. Ам сол аралыкта не калдырып атыпты? Босулукка алып кетип атыпты. Импульс шамның арасында босулук калып атыпты. Демек, базар жүрүп, сол босулукту баары бир не кылып атыпты? Толтуруп 50%-нен базар баары бир сол баражак болгон сценасына карап базар жүрүп кетип атыпты. Так, бул жерде ham карасаңлар, ордер блоктан кийин не болгон? Импульс шам төмөнгө карап аракет жасаган. Биринчи шам, экинчи шам, үчүнчү шам. Демек, биринчи шам менен үчүнчү шамдын ортосундагы босулук калып атыпты, бир марте толтуруп атыр, бир марте. Экинчи марте келип, сол босулукка баары бир айланып келип, анык толтуруп болгондон кийин барып туруп, төмөндөгү sell side liquidity'ге карап базар не кылган? Жүрүп берген, яғни hücum жасап атырпты. PVG'лар базарда жакшы эслеп беретін точкалар эсептелет. Ошон үчүн PVG'ларга көбүрөөк этибар берүүбүз керек. Бирок PVG'ларды, душ келген PVG'ларды эслетип кете бермейбиз бизде базарда. Базардын жөнөлүшүнө карап эслетебиз. Базар алгоритм кайсы тарепке карап баханы алып түспекчи, ямаса алып чыкпакчы. Соган этибар караткан халда сол жөнөлүшлөрдүн өзүндө пайда болгон PVG'лар биздерге жакшы эслеп береди экен. Яғни даунтренд, мына жерде мисалда даунтренд кетип атыпты. Ам сол даунтренд убактында пайда болгон PVG'ди келип толтурган жеринен биз не кыламыз? Базардан сетап излеген халда төмен тайм фреймлерге түсүп, 5 минутлук, 1 минутлук, 3 минутлук тайм фреймлерге түсүп болуп, мына ушундай жерлерден сетап кыдырып, тастик кыдырып, андан кийин төмөнгө sell side'ты максат кылып, яғни тек профитimiz соякларга жайлаштырган алда базарда биз ham алгоритмдин изинен аракет этсек болот экен. Так. Кийингиси inversion PVG. Ушул жерде биринчи бөлүмүбүздү жумакласаган болот экен. Ушул жерде биринчи бөлүмүбүздү жумакласак болот экен. Эпизод 3-түн биринчи бөлүмү. Себеби YouTube'га biz 15 минуттан артык видео жайлаштыра алмай атырмыз. Сонун үчүн этибар берген болсаңлар, эпизод 1, эпизод 2 видеоларыбызды ham биринчи, экинчи эпизодлардын өзүн биринчи, экинчи бөлүмлөргө бөлген алда YouTube'га жайлаштырып атырмыз. Сонун үчүн эпизод 3-түн биринчи бөлүмүн ушул жерде жумакласак болот экен.